Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka Anti-Narcotic Task Force East Khasi Hills District. Hagasngi balang kakat pratrik u rempang araja apun rio. Kilayo akyam mi kilay Ngut kibala Suba di Drok na loan survey. Hagani kajing kanra balay trailang Dhaka State Anti-Narcotic Task Force ka Special Squad Anti-Filtration Directorate bat ki officer na Cantonment Beat House bat Sardar Police Station. Kilayo akyam no ikilay Ngut kibrio katao Ashad Ali Live Kundai Snam Kakarta, Jaharuddin Arfu Pras Snam Kakarta, bat Bishu Barman Arfu Saus Snam Kakarta, Namar Kajing dan Benta baru Drok. Katao heroin batla kuruk Prapulai Vial Kabakot Shaka Kundai Point Prasau Gram. Hagati kajing kendra ki Pulit ka Special Squad Anti-Infiltration Directorate kalabat yaki Henry Ngut ki Brio namar bakim don ni ki kot kisla ban pensisha ya kajing long long jong shnong kajong ki bat menta kidang don kajing tokit ya kani USP ula pentip baya kiti ki artali ki case la register Hasarda Police Station bat la pengat hagi kendon an ka NDPS Act bat ongru baki Pulit jaga East Khasi Hills District kin beteng ban penlong ya kum kini ki jingkenra haki jaka ki balakala long kum ki jaka di Drok.